you know one another. Jod bura ma Kajiado Central Elijah Memusi kwayo tend piny Kenya mano William Ruto kod jatend kweth ma kodo piny owacho Raila Odinga mondo ket tenge pogruok manie kindgi mondo gilalre mar tieko ng'anyo madhi nyime e pachoka. Memusi lero ni midhiero ma ikelo kod ng'anyo makamago osechako nenore ka uchumi ma pachoka medo mana gore piny. Jatelo ne wuoyo e seche mane otelo e golo pesa maromo siling milion 2.2 mar siro sombo jopuonjore ma ochando mawuok e kar chung' od bura ma Kajiado Central. Yale yanayoendelea nchi hii yanahitaji mazungumzo, dialogue. Hakuna namna ingine. Polisi kutumia nguvu sio suluhisho. Yale ambayo yanaongelewa na vinara wa Azimio, Rais Ruto aweze kupata kikao nao viongozi, sababu wakiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara 2 kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia. Uchumi wa nchi hii umeharibika. Viongozi wateremuke kule juu mahali wako, waone wananchi wanaumia. Wale vijana ambao wanatumiwa kurusha mawe kila wakati ni sababu hakuna ajira nchi hii. Wakati wa campaign serikali ya Ruto iliongelea mambo ya bottom up, vijana ajira, pesa mfukoni, mambo mingi. Tunataka kuona mkitekeleza manifesto yenu. Kwa woke weche matimore kar chung' od bura